ebo asase de oye niam nyina de oye nipa ebo osoro ebo asase ebo nipa ebo emu ahompom nyina no mpaebo aye boni se ye nyina na obi owo ha nyina yesi ye da wase amen ami abra daddy wadaroma sunsunsun ede pa se Bible no krapo ka se wan kentin hu akonua ne mbubu e pa che se sunsun sam yeden eden pa e konua nti wan kentin hu mbubu eden na yede sa se hu wakwan ya yede foto nsani ani se obi enya ne ho tam o abrabo mu ana obi wanya ne sunsun sam lutimi nani hu aniwa kwa chichichi pa de pa nka yede anka de hu chire esan hu future esan hu present like present and hu past sani pa o enjoy pa wow yes spirituality na nkasa no eti say ya sitnem abrabona then say hintaye hinta wo because wonnim bebi a wo kọ na wonnim bebi a wo fi Prophet Labrosco who was some ni face any 20 years in spirituality a bedroom meant me kind because spiritual no yen kind years wow ye kind day time minute seconds ye try there obi sorry also no obro sunsun enyoma wo do no ewi ase no obi kura na mo was si ni tirase pese wo yesunsun ni no wo do tun sani no sunsun sem the far by any saying the jene ne papim any say we are sitting ye ka sunsun nsema nipa ye sunsun ye ka sunsun indirectly boni friend spirit all right into spirit mamin sabita flash mamin kan obrofum kakra oh you be blended the physicalities once the body the body is experiencing the spiritual what being. So we are here in the physical form, but we are experiencing the spiritual what being. Into obia your spirit and into na uwa na kanate no into natie no be ko bebi ofi na de no ti body ni okon e na menti access good nyankopon abodie no oboade kan say ye wade bia ye friend reincarnation wadwen ho pen uwu a unwu ye bi o see heaven wo no pie no bra me chere say heaven ni ho prophet obi o edifo na chief man kan ye nkrofo dada nkrofo prophet ya charge heaven ni ho uwu a wawu ibaba ko salan ye be san wu bi o reincarnation e wiase be ye da ewiase oni ewiye abusuan bebrebe ne o ewiase ebi fira so na abusuan ebi fira ye na abusuan na me wi be ko minchi wo aduan abusuan ana se wo fi nsuo mu obekọ nsuo obe sala ye be sawo na ebede me nkro me minchi se me firi nsuo me firi je nti na me hwa ase na me si woni bebi a wo kwa bebi a wo fi woni bebi a wo kwa obi hu wachi se de perifo ka se wo yire okrom adoma wo yira wa ye bidwa ase saa na papa e ka Labrosco ne number ne chebia de betudwa na wo na asabi wo ha o mane e wo ya ya sitere bi sunsum sem no o mo so manya nom ne na twetwe nkomo the number is 0598149818 0598 Prophet Labrosco ene yenya na wase prophet ye hwa de bia amanfo na kono rituals kono ebisa na my directions okwa so no mo se ye kwa directions okoye nananu sumo omso omoye rituals ebi so ekuyi eye yemuhu musuo ye ka rituals anything rituals they to say knocking ye bago gogo any friend rituals because one bago I mean timi bie mi dan ma wo be pay me permission na waba because wona bibi how until rituals ya go sa akụkọ ya frɛ papa we Asubonteng se na brabo no nkoyi niama nkosuma no
Asubonteng me sra obrana akukọ baaku obrana Castle Bridge baaku ye nanano mo nsem na ye ka no enya Jesus. I don't believe in that bullshit. You don't believe in Jesus. Missionaries believe in Jesus, not real Africans. Pilgrim. Yes. Africans are pagans. They believe in the rivers, the sea, the land, the sky, the wind, the waters all over. So they don't believe in what they call Jesus because it's paganism. Because you can say pagan you be a onjin yamin because yamia would be brain no one to us here into onjin. Yes. Banyamia ye pese ye mpiyenti na siye na ye nyamia uba me hono lebrosco talk lebrosco do. Nyamia onu kra wono woko kasa kire no. Ewi ase ne say seeing is believing. Ye nyamia otiyetene ne okasa oya nwanwade. Ye hwa de enipa bia ye bowu ne bia kuta ne nkra bia ene na brabo a oba asetremu ya beje e wo ya asase so. Sa na ye akamfo yigidi say enipa de se ne bia kuta ene nsoroma ne nkra bia. Obeyede obobo no bra wa ha eye den na me kofi Asubonteng kuta me krabia mba asase wi so ade sem sa kubo ago efre ahonhom bi ananyame bi se dienti na ye de me ba asase so Ufi Ghana ye kwa broche on fa immigration me fa passport mbo ago na se me fa immigration ntina me ma me wo me no immigration na ye you ko fa ho no ye passport inti passport ni ya ago wo ma me awo no wo no prapu pa na we pie nyame ade what you say nyame say mewu enne na wapie enne na mafrɛ kwesi ana kofi Asubonteng because da me wo no ana da wo ba ati asefo asase no Asubonteng da Asubonteng no tiate wo di no tiate da bi dis watch them say good ahonhom atwehia Isio atwehia mframa atwehia ewi atwehia ehan atwehia ye wo akwa bi ye friend Asubonteng Obama ya media programs obekọ echire ama we yi edifu papa na pie carry anu no ami what you say ami into wudinu ene hunam ese ami Prophet Labros Clothing in Canon the number is 0598149818 Prophet ye twa de se nipa de se ni ikuta nkra be ekuta din na din ene ye to ene ya bra body ya edin tina nipa de se ni ene ahokyera bom so sa because nipa da se ni afum wafum hwan wafum nyame nyankopon bo asasi ya isio hema a obo esoro tumi my friend what my friend God now what friend say are you not a God? Am I a God? Any person who wafum nyame ben. Are you hungry? I'm not hungry. If I ask you, are you hungry? Maybe you are hungry. Take it as if you are hungry. We are having a program. You are hungry. Since morning, you've been hosting people. And I ask you, are you hungry? You tell me you are hungry. Because you know yourself. So where is your God? If you don't know yourself, you don't know where you are coming from. And if you don't know where you are coming from, you don't know yourself. You don't know yourself. Wow. And you don't know where you are going to. So you will be perambulating. And I go back as a perambulate. Ube se uchi. Eni ewini ya uya. Ube chi hospital yenti mi ye. Miscarriage yenti mi ye. Wabodam yenti mi ye. Uwe good wasasi su yenti mi ye. Uko ejuma utonga yenton. Sunkrofo. Ubiza unse pasen. Ya body emu nkyeremu eni ninti asie a wonti asie ninti a wonti ho asie no no nim de e na wo de no okay minim say anyame mi bitim from e bitin duam e bitin suo e bitin ye agbomu ni asase na so to nyame me bompa yi a wo gidi say nyame enye ba ko na me ye bibini me de me hu nyame me de ma konsoto me no kwa be so me ba wo a me hu me das wo ba me nkyɛn a mɛkyerɛ wo tumi ɔde wechi tumi o grant ye ansa na ye ma wo ba ati asefo asase so mema wo wow
na me wi na ma kire wu ade nti a na de wu ye ya ansi wu ye mesa kire wu let's say asetere mu no even cross say we knock kra na ho say ye hwe kwan ye befa so be see he said knock it shall be open on be any dada on be any keke Ubo dan na wonni mu nso wan bie mebua ena Kofi Asubonteng ma men kan tell we na wadi adanse bebre e fi lebro school se radio program obi ahun mi da o say na we na receive call that's true obi aka den adanse enko a ye ndi agro ya ja agro de ya ja isa magic no mu ye wa sorry no o shebre de be ye djuma ma o be si wiye till time a wu be wu ti say na wo papa e si ni ye no wu ya na wo na na bi e si ni ye no wu ye no sa na e be ama o because baby a wo free no ye bi wo ho a e be free ama o e tumi because wu ye tumi abi the spirit what I say so you move according to what they tell you to do. And then the rituals burn and nipa be how do you know ye de dey be ye sebita frache witinu rituals me tinu be ye obeka ago wan kana ago a o scissors na nya adwuma wow machine na nya adwuma to me na odin ene gu ya pampam you train in the rituals ye tinu no e ya hondin ti we e meme rituals ye maya gu mo a me mama na efu a mentimi no woni obi fu rasta ofu no keke ye fu tinia ye fu tumi na hondin I see because emi ahode ejinem because wo hwe bible mu na Samson o se na ahode nyina kura ntwi and also sisu say twinyi dey rituals e dey ne mane e da so nko chen be kra ma hoden e kutane na Asubonteng ma men ka bibi nkyere we ne ye ntwantro ye mpentro lebrosco say lebrosco do ko vice 5 ubeti min kan ho ko Revelation TV ubeti min kan ho ko account ubeti min kan ho be bia Ghana ye ntwantro ye mpe 419 enye ubedi nso be fi wosi ube ko police station we started eduma with 20 years me police station wow me ko eden o eden ma oda sonko and nothing na me yesurunkuro because me anyame wow unti myself abeji handkerchief no baby awo bi abeji wo yare wo abdomen problem unti me wu bibi ha wo ko eduma ye nto ubie shop aya kata su beji we na fa ko depending papa ku a also wa from beji me mana form na mention is a to me now on na eduma na ye ndi agro Labrosco wan kasa tumi ben odinante ye wo nyame a wo soro ye wo nyame wo nsuo me bi se ye wo eye Israel nyankropon ye wo ye kankan nyame tigare konfo ye wo Jesus Christ wan kasa tumi ben pa na wo de odinante mami hu tumi ben na ye Labrosco the prophetic man dipa da sani ba won chen ya die mu gidie na wo beje free ho o si tumi na hondin eye media ne kre na no kan sa enye sa Jesus na wo frɛ no concept jai concept Ghana kuro no ya ga hu abusu wow missionaries no over Jesus and Jesus wo honka by how many years of your life ANC we usupa wo wakwa sorry sa ANC we usupa eduma wakwa sorry sa ANC we inti den na o problem a yentimi ye ma wa wontimi hu na ehwehwe wo hu na ye ehwehwe wankasa wo hu emma wo ene oni eni aso ose ensum ne kro sunsun mu ne de dukremu me ko fa bitie sei ebia na medifia kan se wo kase mu ka se ene ye difia kan ye ho enti mede mesum no hunhum ene dukremu me enso me ne ani se betafra cha okocho ba ko didi a oba no wabu ni nsam ni sir that is number 1 number 2 uwa down for oba o wa down for pa wo be no pa wa ye wabu ni nsam wa kwakoda ne ho ma de ache woni na nda woni na nyehwe na woni se oba bu ni nsam a oba e bu ni nsa wa hondi nchembe ma nti wo wa hondi no be bre na se I see eti asofo bebrebe wo ho ma atofo wo Ghana hanu esa sorry ye ma mo bu o mo se nyina ti konkro bia wo nyina todwe
Prophet Labrosco not to the car. No cover for na fire call baby and say oh how be amani bi. Open Labrosco ebowa. Fre 0244 840108 and 0205 500215. Then prepare there. Labrosco number is 0598 149818. Prophet Labrosco fiase also on mau eye mo akeke. Osese obi asebi oto awon yento. Good. Amanie fibroid. Good. Una sebi gold wo fi. And also was spiritual marriage. Good. O person to kwan. And woko eya bochire. Unya nkrata. Good. Vesa na ye dia ma. Ewia ise ye bo din kura na sebi ye fesika nto abrabo so. What na adwuma mi promote da. Onko pay for 10 years ni ntu mu da. Yes. What if you say ye den. Onko na yakopon ba say ahon kire amane to. And what pegma pa. What show a year applications and with the ultimate ultimate. What university you and zoom one. But more than only Prophet Labrosco be shawati. No Joe, media, my culture say, I say, no cretro near can was say. Nemo no, elko na unya will be now Zuzia and Waka face bonting. They say as soon as soonable. And Wapotono, which is a day, would it be boom. But what the answer from 0244 84 0108 Nature Como. Prophet, Obia my dear, Mammy Musao. One in one, the fattest of a pound chabajimwa. Nyami bo obia into obia yameba. Obia yoba. We are president, we are minister, we are hinu, we are obia yameba. Because sebita fracha yen kasana samba ya patabere mejo kote sura ba ye nyami. Nyami a ade na wudu wo hu nyami. Ene yedi ba ye bepem wo afiri mu. Na me Kofi Asubonteng ma ya pra me hu nyami. Na so answer no, ma me nko afrefo na me fa ba ku bi. Hello. Yes. Hello. Yes sir. Me da say, udi ni be okaza free nko yen. Jo, makacho se ta ko no. Ache ta ko ma yen se. Both site na ho no. Onyi fi no fa ko bebeye koko ho. Yen ko yen ni. Mate. One thing in the Debbie. If I call out break a nation, but you can't be investigated before you live in the earth. Chapter 15, verse 16. Oba dia katia Abraham said, "Would ye call an amazing I want to tell him the Sabaha. I did it one car be investigated before leaving the earth. Nature Bible, Genesis 50. Break a nation. They papa no but I can about that the same work and or the kasa. Ocho no kasa no mi nua jo ni dia betwa me ba ma me nka bebe nkyere o bebi a wo bia de wudwi wo wotiri mu sesia na mesi nyame ye ma o. Ami. Hello. Yes sir. Okay. What do you want by sound? What a friend? Bro, gossip. Papa was say, the intel soon same the amount of human passano. Papa was say, Roberto Kubemi and son. Now I send him on WhatsApp. Or say, Tokubemi and son. Then so the number to a yawa, but what the answer best sending audio WhatsApp, or friend of Bruno, or bet you do Kumemi and Saturday. Friend 0244 840108. Prophet Labrosco Fiase, may say, oh, how money be. Aha, you didn't know come. I come and see my and sat near Conan Chay. Do to me, and what do to me, dear direction of all money by the yes, sir. Papa, would you have now poor with your honor? So I catch you. Yes, sir, and queen. That's why we decide the question. We are done. We decide the also, you was any day. The direction, but all I say, young we a car a year 2 minutes. Maybe I'm bet you in cheap. Right. Hello. Yes, sir. Maybe Udini or Casa free. Hey. And I'm so okay, young command. It's true. Mammy, me too,
on a young casa, Chum through TV casa. But I tell you, the question is, the young man, you 10 million, and now 50. Mama say, Madam, for pay, Jesus, Madam, Mammy, frame me offline. The who can any go see a frame offline, Rebecca, sir. SCBO da, and I guess the baby. Let trust Mammy, the last call. The last call, your face, and copy Prophet Labrusco and chain, and come up. Hello? 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. What's that? It's Kato. Your house. Also, how to say? Hello. My life will call you. Oh, like, no, if you're saying. Oh, I don't 50. Oh, Papa. And we in oh, how, or marrying you now, trying to say, one or good time, and you ma this one, or good time, or how, whom a year, when young cropon, now best you what it. Now, about Coswell P was a friend, Prophet Labrusco, and I've never fear say, my confident thing cry. They say, one of good time, this one of Moshe, we are saying, say, we are sick at the opera, and I bottom. Secretary the opera, said the old auntie and Kaosho, which chica say, Secretary the opera, said it could be a bit of a prayer. Because Osumo on a bro, but it is Suro, has on a bro, did not charge you. There's one that's holding a hand. Tranka said a BBT. And none was a meeting, and then Nipa Desenaya, Quamanas, Mubisa, for good 30 years. Nipa Desenaya, now Bonabra, we are soon not working. A BBT, also BBT. Obiso yo de fo obe fa so ko som na man ko so de wasi yi ene o pejano o soa o pra o do o ni fie be ne wa mo ya kwa mo se bi ene o yes wa sa wa brabo yes eju bu so on kali pa de sani ho obe pen line onye o de hie o fra busuem yes kransi nyina ya o de hie no sa fa yese eyo aya abofo ya enyame na o de ade nti obi abe ye oye bibi nti ene na o se muntie na hwese obi so asom obi ase na brabo ene o twa obi ka o Okia bono ye sales ni nyina enso papa ntimi nto ye tade kro kasa enwa agye o kasa fa sales ni da ene obi atima boa e obi aginsi kesi fiama no oba ekro wantima kasa benua oso gi 1 ruby for fa kobobra onko de otaye nto eya o se onko asebi unya 10 million da be ma ba ho chen a ono da wie pe with 3 months no free ho chen yes ade wo de onka e ma na sebi waro mto ka ma wo na wo de obi sifie ma be ma de ntino ko sika sto nse mo na ahye be ma mentra so ate sebi se kro da so a ye ntrase engine gua se wo kro so ade ntino ma busu ene ngu asesa omo de cho be share Prophet Labrusco ate yes the number the screen so Prophet here call yes me check ade me check drivers driver bia onam kwans me fi Accra ba no me fa flight de bia ene me nwa soldier si en driving bra kwanu so nye pepra kese baako on pepra kese baako ne pe bidie ye fie bidie eye tamaledia na say Singapore bidie bia ye bidie eye ndua ye wodua particular ye de bidie nti wanya sa bidie particular dua no bi na mfa ndware a ebe how and you offer practice na o di prekese baako eni bidie bi gu nsuom na fa dware wo wia prekese ni bidie no chichire no na fa hye de bi wo car no mu ade a ye friend accident unya bi a brabeto car chew mina meka obeto ka ma bibi kasai na ewiase no se bi di peti bo brasa na ono nkasa kasa no onso sikemu emu odudu ase 5 million 10 million da ni papa echi ni mama echi on hwe ho na se wiase ni peda se no so bisa na obehu obisa fo yira kwan ye ko number obi hwe wa kwa be so no betima boa na ma onso so agire yi wa setenem opese menini hia one on one na Lebrosco yanka sikasam ye yensenkyereni what you say there's a what the sikasam kra na obeye nsenkyereni yenso yanka sikasam wo de bi sikasam ni wade a wo beto no na yewu na wo koto abrem nam de aye wadwuma wontimi nto so atimi send sika no na wo mayama wo na wa beji wade I see wontimi nji so ebe man na ama wo abrochefo kra de mo na enye Ghana but or see onya 1000 Ghana on so Lebrosco say Lebrosco do
o telephone number no telephone 0598 14 9818. Labrosco obedu o so a ne wo fe emema be ko no saa enso aware onya bi obey bon 1 bon 2 bon 3 bon 4 me pa mo cha mati ade bi e friend spiritual marriage da into we hear it is hwe no from 12 to 1 hwe no on sora ajo hwe ne yire sesen obona we dey on short TV sa ye bo from 1 a.m. to 2 and yire ada deep no on trust no hwe ne yire dey bc Labrosco we dey bc otimi mani to so na oyese ye wo no otimi bie na hem ye wo program ye trust we ye dey inframa ben ebi o je frama inframa so ye bie mu man frama kom ese ye bie na wuro de no yetimi maso hwe wie mu inframa de body mi so na egu obo so wonya hwe so na no afon so nti one for a spiritual marriage maybe 2 minutes do ba asase so no waware ho se enyo no so no ware ho a wo yi wo kuku ana wo yi wo fu ana wo yi wo ye friend is in this thing your belly stomach the place olanglo o stomach cord wa hu shebre because of also timi shebre wow aha no timi tre shebre sabita frache o private part as oban enu na ye wo mansion enu na ye wo sika enu na ye wo bema they said a woman must control a man and liberate over a man. Go and find it in the original Bible, not what you read. Eko a footwo ben or the chat will now the Bible actually na ya. A footwo I the church church. She ni wi asimu anyame ntimi ye nti no boy. It is a wusi wu bra benyame me wa. Untimi na wo bra bo mo dia se benyame. Yes. Benyame dia na me ko dabai patuda sikejo kofi sikejo nyame kese prophet dako the major prophet papa be obi abechiao benyame kese ne sikejo kese wo dabai patuda papa obi a ko first one to mechiao na machia ye famous ne ye freezer muna madube di bai kama element na echina Labrosco o wasi ye ni bebo wuram edin ne kasa bema din na ma bema ye bema edin na ma bema na bema dia efrisika ana kwankyere ana ku Facebook video bc ene mi nhia echina from 7 to 8 pm pepepe baba be da so much bread na matena se na mo hwe me okuma wuti be di jumadi ebero wato ni din ewiase na okwa ebusuya so jitim se ewiase na okwa dia e ka hu se Caught stranger, Manubia feeling, caught stranger.